Danas ću vam predstaviti jedan recept iz tibetanske tradicionalne narodne medicine za lečenje bolesti srca, krvnih sudova i za uopšte jačanje organizma i osnaživanje našeg imunog sistema. I ako ste mislili da je taj recept od nekih egzotičnih biljaka sa Himalaja, pogrešili ste. Glavni sastojak tog tibetanskog eliksira je beli luk. Priprema se vrlo jednostavno. Potrebno vam je 40 grama belog luka, očišćenog, koji ćete zgnječiti u jednom keramičkom ili drvenom avanu. Izbegavajte metalno posuđe. Ukoliko nemate avan, možete da koristite staklenu čajnicu i čašu. Dakle, ovako malo zgnječite beli luk. 40 grama stavite u čistu i potpuno suvu teglu. Evo ga. I onda sve to prelijete sa 200 ml 75% alkohola. To zatvorite, dobro promućkate i ostavite da stoji 10 dana na tamnom mestu. Posle 10 dana dobit ćete jednu tečnost divne ćilibarske boje, dakle žutu. Pažljivo je procedite kroz dvostruku gazu. Onda tu proceđenu tečnost ostavite jedan dan da se istaloži, može da se stvori fini talog. Onda pažljivo odlijete tu tečnost i kapi su spremne za upotrebu. Kako se koriste? Prvog dana počnite sa jednom kapi ovog eliksira od belog luka koji sipate u šoljicu od 50 ml, šoljicu za kafu, dakle onu malu, toplog mleka. Drugi dan pijete 2 kapi u šoljici toplog mleka, treći dan 3, četvrti dan 4 i tako idete do 15. dana i 15 kapi ovog tibetanskog eliksira. Nakon 15. dana vraćate se unazad, dakle idete 14, 13, 12 dok ne dođete ponovo do 1 i kada dođete do 1 kapi, onda 3 dana pijete po 25 kapi eliksira od belog luka u šoljici toplog mleka. Dakle, jednostavno je, a ukoliko imate problem sa mirisom belog luka, savjetujem vam da posle ovog eliksira sažvaćete malo svežeg peršuna.